حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر حفظ اهالی و حدود مملکت از آفت‌های طبیعی همه‌ساله چاره‌های مؤثر می‌اندیشد. به خاطر این موضوع صحبت داریم با نماینده کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امیده یوسفی. طور می‌دانیم تغییریابی اقلیم امروزها در تمام جهان مشاهده می‌شود و تاثیر آن به جمهوری تاجیکستان نیز می‌رسد و می‌گفتید که در جمهوری تاجیکستان وابسته به تغییریابی اقلیم کدام نامگوی حادثه‌های طبیعی بیشتر به قید گرفته می‌شود؟ تغییریابی اقلیم به تمام جهان تاثیر منفی خود را رسانیده است. متاسفانه باید ذکر نمود که در حدود مملکت ما هم نیز آن تاثیر منفی خود را رسانید و تنها در 5 سال اخیر باید قید نمود که زیاده از 700 حالت‌های فوق‌العاده در حدود مملکت ما به قید گرفته شده است که با تاسف باید ذکر نمود در نتیجه رخ دادن این گونه حادثه‌های طبیعی شهروندان نیز به هلاکت رسیدند. تمام حادثه‌های طبیعی که در جهان هست این هم باشد وزیدن شمال سخت که آمدن سیل، فرآمدن ترما و از آن جمله سنگریزیش در حدود مملکت ما به قید گرفته میشد و باید قید نمود که بیشتری که حادثه‌های طبیعی که در مملکت ما رخ میدهند آن وابسته به آب هست، یعنی این هم باشد فرآمدن ترما یا اینکه آمدن سیل یا فرآمدن یارچ می باشد. بنابراین در این حالت باید قید نمود که بیشتری حادثه‌های طبیعی که در مملکت رخ میدهند آنها وابستگی دارند به آب. موضوعی که امروز بیشتر حادثه‌های طبیعی به قید گرفته میشن در حدود جمهوری تاجیکستان کدام هایند؟ در مملکت ما شماره موضع‌های آسیب پذیر 1471 تا می باشد که از این شماره زیاده از 300 تاش مخصوصا آنها آسیب پذیرند. اگر باز ما با همون منطقه‌ای که ما جایگیر هستیم، مملکت ما جایگیر است، منطقه جغرافی رو اهمیت دهیم، پس 93% مملکت ما رو کوهسار تشکیل می دهد و بنابراین آن حادثه هایی که رخ میدهند و آن موضع‌هایی که آسیب پذیر هستند آنها بیشتر در دامنه کوه یا اینکه کوهسار جایگیر هستند. سر وقت رسیدن مثلا به جای مثلا آسیب پذیر یا کوچانیدن اهالی به موضع‌های بی‌خوف امروز کمیته حالت‌های فوق‌العاده چه تدبیرها را اندیشیده است؟ باید قید نمود که این زمان فصل بهار علاقه یک ماهش قریب سپری گشته است و برای اونی که بیشتر حادثه‌های طبیعی که در این موسم رخ می‌آید این هم باز من برمیگردم به موضوعی که در بالا من ذکر نمودم، این هم باشد به آب وابستگی دارد و برای حفظ نمودن اهالی که مثلا در منطقه‌های خفناکی که بیشتر آنها آسیب پذیر هستند از آمدن سیل از حساب کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در یک جایگی با نمایندگان مقامات حاکمیت محلی کارها همون ادامه دارند و این زمان برای پیشگیری نمودن آمدن سیل در خود ولایت ختلان، ولایت سوخت و بعضی از ناحیه‌های تابع مرکز هم کارهای ساحلی مستحکم کنی و غیر از این باید قید نمود که در منطقه‌هایی که مخصوصا آنها خفناک هستند طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان که با آنها شامل می‌گردند برای از منطقه‌های مخصوصا خفناک به منطقه‌های امن انتقال نمودن شهروندان که آنها را مهاجران اکولوژی نام دارند، البته آنها پای در پای یعنی پیوسته این کارها همون ادامه دارند. تنها در 3 سال اخیر از منطقه‌های خفناک 400 خواجگی‌ها به جای بی‌خوف کوچانیده شدند. در 3 ماه مثلا سال جاری کدام نامگوی حادثه‌های فوق‌العاده به قید گرفته شد و خسارات چگونه ارزیابی می‌گردد؟ سال گذشته در حدود مملکت ما زیاده از 200 حالت و حادثه‌های طبیعی به قید گرفته شد که از این تعداد 23 تاش به خواجگی خلق ضرر خود را رسانید. با تأسف باید ذکر نمود که سال گذشته در نتیجه رخ دادن حادثه‌های طبیعی این هم باشد آمدن سیل بیشتر یعنی قریب 60% عمومی را تشکیل میداد از حادثه‌های طبیعی 8 نفر شهروندان ما به هلاکت رسیدند. این سال باشد در 3 ماه اول سال 2021 باید قید نمود که در نتیجه بارشات پرشدت برف که همه ما مشاهده نمودیم بیشتر رخ دادن حادثه‌های طبیعی این به فرآمدن ترما راست آمد که شمار تنها در یک 2 روز شبانه روز اخیر در حدود مملکت ما زیاده از 40 حالت فرآمدن ترما به قید گرفته شد. خوشبختانه باید قید نمود که در نتیجه فرآمدن این قدر مقدارهای ترما در حدود ولایت مختلف کوهستانی بدخشان خسارات جانی به قید گرفته نشده است. از اول سال تا به امروز در حدود مملکت ما زیاده از 12 حالت حادثه‌های طبیعی به قید گرفته شد. این هم باشد بار دیگر تکرار میکنم راست میآید به فرآمدن ترما. امروز میبینیم که هوا بارانی است و فرآمدن یارچ و دیگر سنگریزش‌ها به قید گرفتن می شود و در این روزها سفر مردم به منطقه ها هم دشوارتر می گردد. خب چه توصیه ها هست به رانندگان و
اون نفرانی که به محل‌ها سفر میکنند. طبق معلومات агентии آب و هواشناسی کشور این گونه باد و هوا یعنی بارشات باران مخصوصا در منطقه‌های کوهی و دامنه‌کوهی تا 1 اپریل ادامه خواهد یافت و اون معلوماتی که به کمیته ما وارد گشته است معلوم می‌گردد که دهه 1 ماه اپریل هم بارشات می‌شود در حدود مملکت ما. بنابراین در این روزها در نتیجه اون بارشاتی که زمستان بود اون برفت‌ده‌هایی که در قله‌های کوه‌ها جمع شدند غیر از این اون بارشات بارانی که شد مساعدت کرد برای هم فرآمدن ترما هم آمدن سیل و سنگریزیش. بنابراین باید قید نمود که تنها شبانه روز گذشته در حدود مملکت ما 32 حالت فرآمدن ترما و از آن جمله 9 حالت آمدن سیل و 5 حالت فرآمدن سنگریزیش رو به قید گرفتیم. این هم باشد همه این حادثه‌ای که من نوبر کردم در حدود ولایت مختلف کوهستانی بدخشان بود. غیر از این باید قید نمود که راههایی که بیشتر آسیب پذیر هستند برای رخ دادن حادثه‌های طبیعی این شاهراه دوشنبه چنوک، دوشنبه وحدت، لخش، دوشنبه خروغ می باشد. بنابراین برای پیشگیری نمودن حادثه‌های ناخوش وابسته به حادثه‌های طبیعی و از همه مهمش برای حفظ نمودن سلامتی شهروندان از حساب نجات دهندگان کمیته حالات فوق‌العاده در شاهراه دوشنبه عینی در 2 منطقه‌اش در کیلومتر 62 و 72 از حساب نجات دهندگان پستگاه‌های شبانه روزی تشکیل شده است. غیر از این در شاهراه دوشنبه ونج در کیلومتر 457 نیز این گونه پستگاه عمل می‌کند که مقصد اساسی این تشکیل نمودن این گونه پستگاه‌ها یک است این حفظ نمودن آن رانندگان و آن مسافرانی که طریق این راه‌ها سفر می‌کنند. باید قید نمود که این زمان در نتیجه آمدن سیل و از آن جمله سنگریزش و شماره زیادی ترمه‌ها راه ونج روشن خروغ اشکوشیم و خروغ مرغوب بسته هستند. از جانب وزارت نقلیات تکنیکای مخصوص جدا کرده شده ایستاده است و کارهای برطرف‌سازی همان ادامه دارند لیکن به این نگاه نکرده خفیف بلند فرآمدن ترما در راههایی که من در بالا ذکر نمودم یعنی دوشنبه چنوک، دوشنبه وحدت، لخش، دوشنبه خروغ همان خیلی زیاد است. بنابراین بار دیگر کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان احترامانه به دقت رانندگان می‌رساند که پیش از برآمدن به سفر حتما باید که اوید به حالت راه‌ها از وزارت اداره‌های مسئولین یعنی از خود کمیته حالات فوق‌العاده، وزارت کارهای داخله، وزارت نقلیات پرسان کردن بعدا سفر خود را تحریز نمایند. دیگر عاملی که متاسفانه امروز یک پدیده گویم هم که به مرگ شهروندان آورده رسانید این می باشد که برخی از شهروندانی که در منطقه های دامنه‌کوه یا اینکه دهات زندگی میکنند برخلاف آن آگاهی که ما میدهیم که برای جمع‌آوری آن زراعت های کوهی که میرویند که در دامنه‌کوه هستند نروند یا اینکه برای چراندن چروای خود به چراگاه‌های کوهی سفر نکنند برخلاف این آگاهی ما میروند و با تاسف باید ذکر نمود که به خود فقط شهروندان آورده رسانده ایستاده است. بنابراین بار دیگر به دقت اهالی که در دهات دامنه‌کوه و کوهسار زندگی میکنند رسان میکنیم. غیر از فرآمدن ترما آمدن سیل و سنگریزش در منطقه های دامنه‌کوهی و کوهسار خف لغزش زمین خیلی و خیلی زیاد است. غیر از این در نتیجه بارشات و آبشوی آن برف‌ها یعنی بلندشوی حرارت هوا بلندشوی سطح آب دریاها زیاد شده است. بنابراین خواهشمندیم که از راه اندازی کارهای صحرایی از جمع‌آوری هیزم برآمدن به شکار یا اینکه برآمدن برای چراندن چروای خود در چراگاه‌ها در این روزها خودداری کنند تا با معتدل شدن باد و هوا و از آن جمله از جانب خود کمیته حالات فوق‌العاده پیشنهاد نمودن آگاهی یا اینکه توصیه ها. اهالی امروز چی باید کند در پیشروی تغییریابی اقلیم که هرچه پیشتر هر گونه حادثه های فوق‌العاده پیشگیری شود؟ از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تمام شرایط ها مهیا گشته ایستاده است که امروزها برای حفظ نمودن هم اهالی و حدود از حادثه های طبیعی لیکن وابسته از آن کوشش هایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به خرج رفته ایستاده است وابسته به این هر یک شهروند با مسئولیت بلند شهروندی باید نسبت حفظ هم خانواده خود حفظ سلامتی خود کوشش نماید. باید قید نمود که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای باز هم حفظ نمودن حدود و از آن جمله مخصوصا خود سلامتی شهروندان قرار قبول گشت که تنها اکنون بعد از اجازت
кормандони масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода бояд ки хонаҳои истиқоматии худ ёки дигар иншоотҳоро созанд. ин қарори қабул гашт аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ягона мақсад равона карда шудааст ки худи шаҳрвандонро аз ҳодисаҳои табиӣ эмин нигоҳ доранд. чун таҳлилҳое ки мо дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода дорем, он ҳодисаҳои охирине ки ин ҳам бошад омадани сел соли гузашта ва соли 2019 ҳам мо мушоҳида кардем ва аз он ҷумла таҳлил кардем. ба хулосае омадем ки сабаби асосии агар рух додани ҳодисаҳои табиӣ дар он бошад ки дар мадди аввал албатта ин табиат аст, тағйирёбии иқлим аст, лекин дар ҳолати дуюм дар ин ҷо бо худи гӯем ки як бемасъулиятии баъзе аз шаҳрвандони мо ҳам мебошад, чунки дар ҷойҳое ки дар он ҷо мумкин нест хонаи истиқоматии худро ёки дигар иншоотҳоро сохтан, онҳо месозанд ва дар натиҷа ҳангоми масалан баландшавии сатҳи оби дарёҳо ё ин ки омадани сел аз талу теппаҳо, албатта об бояд ки маҷрои худашро ёбад, лекин мутаассифона он селпартовҳое ки буданд ёки дар дигар солҳо буданд аз ҷониби шаҳрвандон ёки ба замини кишт мубаддал гаштанд, ёки дар назди ин селпартовҳо ёки дар назди худи соҳили дарё хонаҳои истиқоматии худро сохтанд. бинобар ин ин қарор имконият медиҳад ки дар мавзеъҳои осебпазир дигар шаҳрвандони мо хонаҳо ё ин ки дигар иншоотҳои худро насозанд ва мақсад аз ягона аст дар мадди аввал ҳифз намудани шаҳрвандон аз ҳодисаҳои табиӣ мебошад. вале воқеан ҳам баъзан мушоҳида мешавад ки дар ҳамин гуна селроҳаҳо ва ё ки ҷӯю каналҳо аҳолӣ партовҳои худро мепартоянд ки ин боис мегардад ки масалан ҳамин гуна баландшавии сатҳи об ба амал биёяд ва ҳодисаҳои нохуш низ рух бидиҳад. ҳамасола чӣ қадар хисорот аз ҳисоби ҳодисаҳои табиӣ ба қайд гирифта мешавад? Масалан агар мо соли гузаштаро бори дигар мушоҳида кунем ва таҳлил кунем, пас бояд қайд намуд ки дар натиҷаи рух додани ҳодисаҳои табиӣ ба худи гӯем ки хоҷагии халқ қариб 60 миллион сомонӣ зарари ки моддӣ расонидааст. иқтисодиёти мамлакати мо зарба аст ва аз ҳама муҳимаш ин хисороти ҷонӣ мебошад ки ин талафоте ки мешавад ва барқарор нашаванда аст. барои ҳамин дар мадди аввал бояд ки ҳар як шаҳрванд ҳангоми рух додани ҳодисаҳои табиӣ омода бошад. албатта ҳодисаҳои табиӣ ҳамасола мешаванд. дар тамоми ҷаҳон ин гуна ҳодисаҳо рух медиҳанд. мо аз он эмин нестем. ҳодисаҳои табиӣ буданд, ҳастанд ва мемонанд, лекин барои ҳифз намудани худ ҳар як шаҳрванд бояд ки омода бошад ва бо як масъулияти баланд муносибат намояд. сабаби асосии фафти шаҳрвандон ҳангоми рух додани ҳодисаҳои табиӣ дар мадди аввал бояд қайд намуд ки ин беэҳтиёткории онҳо мебошад. масалан ҳангоми омадани сел ё ин ки бо тариқи телефон онро сабт мекунанд, ё ин ки ба ҳамон лаби ҷарие ки онҷо мумкин нест наздик шудан онро рафта мушоҳида ё ин ки масалан аз назар мегузаронанд ки ин бархилофи қоидаҳои бехатарӣ мебошад. бинобар ин бояд қайд намуд ки сабаби асосии фафти шаҳрвандон ин омода набудани онҳо ё ин ки беэҳтиёткории онҳо ва риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми рух додани ҳодисаҳои табиӣ мебошад. ғайр аз ин бояд қайд намуд ки бояд ки бо масъулият буд. ҳангоми он тавсияҳое ки на танҳо кумитаи ҳолатҳои фавқулода, балки дигар вазорату идораҳое ки масъул ҳастанд медиҳанд, ҳатман бояд ки гӯш дод. ва дар мадди аввал бояд қайд намуд ки нисбати ҳаёти худ, нисбати саломатии худ ва наздикони худ бояд ки бо масъул буд. чун шабонарӯзи гузашта мутаассифона бояд қайд намуд ки дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми чаронидаи чорво дар чарогоҳҳои кӯҳӣ ва ин ҳам бошад дар мавзеи ромид, мутаассифона як нафар истиқоматкунандаи 26-солаи диҳаи чӯянгарон ба ҳалокат расид. бинобар ин бори дигар такрор менамоем ки то 1 апрел ин гуна корҳо манъ аст. дар рӯзҳои боронӣ масалан раъду барқ ва боронҳои бошидат ҳам метавонад сабаби хавф ба ҷони аҳолӣ бошад? албатта соли гузашта бо таассуф бояд қайд намуд ки дар натиҷаи раъду барқ як нафар шаҳрванди мо ба ҳалокат расид. албатта дар ин ҳолат дар фасли баҳор ҳам боришоти пуршиддати борон ва раъду барқ аз эҳтимол дур нест ва ин дар худи минтақаи мо маъмулӣ аст. бинобар ин мо бори дигар муроҷиат мекунем ва хоҳиш менамоем ки дар рӯзҳои боронӣ барои сайру гашт намудан ё ин ки баромадан ба саҳро ё ин ки масалан ҷамъоварии ягон маҳсулоте ки дар доманакӯҳ ҳаст, аз ин корҳо даст кашанд то ин ки аз ҳодисаҳои нохуш эмин бошанд. тибқи маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар дар ҳудуди мамлакати мо то 1 апрел ҳаво ҳамин хеле номусоид мемонад ва аз он ҷумла бояд қайд намуд ки дар водиҳо баъд аз 31 март фаромадани туман
пешгӯӣ карда шудааст ки ин ҳам боис мегардад барои рух додани садамаҳои нақлиётӣ ва дар ин ҳолат Кумитаи ҳолатҳои фавқулода бори дигар хушдор медиҳад ба ронандагон ки ҳангоми ҳаракат намудан махсусан тариқи ағбаҳо ё ин ки шоҳроҳҳои кӯҳӣ бояд ки суръати муайян гашта ва он масофае ки муайян гаштааст байни воситаҳои нақлиётӣ онро ҳатман бояд ки риоя намоянд, чун он оморе ки дар Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳаст ва он таҳлилҳое ки ҳаст оиди сабаби рух додани садамаҳои нақлиётӣ дар мадди аввал ин риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ мебошад, яъне зиёд намудани суръати ҳаракати роҳ ва риоя накардани масофа байни воситаҳои нақлиётӣ. Бинобар ин бори дигар мо ҳушдор медиҳем ки эҳтиёткор бошанд. Аз ҳама муҳимаш бояд ки пеш аз баромадан аз сафарҳои тӯлонӣ, ин ҳам бошад тариқи шоҳроҳи Душанбе Чанок, Душанбе Ваҳдат Лахш ва Душанбе Хорух, ҳатман бояд ки аз вазоратҳои масъулин оид ба ҳолати роҳҳо, вазъи боду ҳаво пурсон гашта баъдан сафари худро таъриз намоянд. Ва албатта ҳар як шаҳрванд дар ҳолати рух додани ҳодисаҳои табиӣ ё ин ки техногинӣ метавонад ба Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба рақами ягона 112 ё ба қисми навбатдории Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба рақами 93 880 28 19 дар тамос бошанд. умедвор ҳастем ки мардуми Тоҷикистон ин тавсияҳоро хуб қабул намуда дар пешгирии ҳар гуна ҳодисаҳои табиӣ саҳмгузор мешаванд ва бинандаҳои азиз ёдовар мешавем ки вобаста ба мавзӯи пешгирии ҳодисаҳои фавқулода дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбате доштем бо намояндаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Умеда Юсуфӣ. Дар ҳамин ҷо барномаи навбатӣ мо ба фарҷом расид. Хайр, саломату сарбаланд бошед.